Ni njuma ya tariki 13 mweri jwa mbere ndatikankorana ni thaa imwe chikurukitana ndaika ithatu na ngitikagia nutindete bwega arakunthe orindene ya county ya Meru na kinya ome ya Meru county mbitikiria mbithirwa ngigukinyithia ithigithio kiri nteto iria itukinyirite metheneto ya nteto ugoro mwanarua mberema kankunenkeria jaria tukuthuranirite. Sibitari ya Raifkia rwangirwa Meru gutongeria uritibu wa tharike sibitari nene Meru muthenya jonarua. But at one point or the other, there will be a time when someone requires blood urgently. So that is the main objective why we are encouraging the members of the public and any other person who is willing to donate blood. Na chari kurua batikathurie ana ni ontobwa mawathe indi baba menyere bonthe. Yetu ni kuona ana baba bagukara bwega iba menyeri bwega na we make sure that dignity yao is held kana iba yukagwao anto. Na tongeria batharaka kurua barite ngugi na barekane na siasa cia mwaka jwa 2027. Riu antu menge makuthiurukanga uko bururi wa chuka gamba ng'ombe takaguti mwene mwamona mumerengetie to ya kuthongera chuka gamba ng'ombe maburi kuthongera through honorable Patrick Munene. Ni bitagwa Nancy Ndogo na nteto cia MERU TV ugoro ciamberia thaiji. Tukiamberia nteto cietu ni ati anto ndigwo ciumeria kurita ndamo sibitari nene ya Meru na ria sibitari ya Raifkia rwangirwa Meru na rwa muthenya ni batongererie mubango jua kurita tharike sibitari nene ya Meru Teaching and Referral. Kuringana na mwerekeria wa Raifkia ni ati ni bairitirite kuona mugongo jua Kenya ni jugo kinyaniria gichunche kia 10 kia tharike iria ikuthuranwa ni kuona kuri na tharike ya kungana sibitarine augite itua ria akenya gucirita kuri twa tharike ni untu bwoneketie mioyo kathumba Adams wa the Ranger na utonekeria nteto ije njibethirite bakwatani mirimo mwanya mirimo ira tuma bakenda kwithira kiongelo tharike mirine yo ende ukethira gutina tharike ya kubongela onto bra bwithira bwitiere kinyanto mokumba kuthabe ta utoroba hukuma nonto bo ende nchugero rechi bitele lefke hospital serene nterecha makutano akaunti ya Meru ibombecha kwitha kibwithi mutaratara uthiri bro kumba kwitha kiromba ncho kumba kwitha ichumi na kumba kwitha bakiana tharike yo akari mwanya kuma akaunti ya Meru ibombete kwitha gichumiria nabo nambe nene kumba kwithira bakiana tharike yo uthiri utrike nto kumba kwithira bakiricho kana kinyabo kumba kwithira bakiria. Nimekuja blood donation and nimeona wameweka tents kasema ni donate kwa sababu ni kitambo sana ni donate. Kuna watu wengi sana wanapata accident hapa nje na waambia watu wanaweza kuja wa donate. Terombo kinyande ben karenji beje parabombo tedi anto beje to batedie ndamu ije utomba nyakura endo komba utedi mtura je twe kwa bwira muno ningewa advice juu ni atoa damu ili wasaidie. Hii damu nikitoa hivi inasaidia watu kama hao na hata wenye bado wako nje wakaribie tu watoe damu ili tusaidie watu wengi sana. Kiaria daktari Murongameri wa kwalile mantu ya antware kana antwe kuraka onja Meru kire chibitari u nombecha kwithira kiromba nto kumba kwithira gitieri bakoyana tharike yo orugwiti kwithirite kwina makarika maingi muno kire kurure bakwithira bakiawa na kumba kwithira gito turobo kumana kwithira batina tharike kwana. Donating blood is absolutely the need of the hour, particularly when it comes to assisting mothers who are in labor, who have just delivered, and we know many of our mothers do need blood transfusion in emergency, in crisis, because of a condition called PPH, postpartum hemorrhage, and really there is no alternative to blood. In fact, a single unit of blood we can use it as blood concentrated RBCs. We can use it as blood components. So a single unit of blood can easily go and save 3 lives. So at our facility we've observed mostly it's
the mothers who come to deliver, who may suffer complication here or there, talk of postpartum hemorrhage and all that, which I know Dr. Moll will expound on more when his time to speak comes. And then patients who also are due for surgeries in theatre, but for one reason or the other, their blood levels are low. So in which case you have to prepare in advance so that in any eventualities they are able to get the blood needs that they have. Orira no director munene wa cibitari ombete kwithira gikero mbara nyokira kariba kaunti ya Meru akiwa kwa yanatharike ni ontu bagirite muno kira antu bonthe no ntote oichi ntukwira komba kwithira kenda tharike iro mbara awe ni antu komba kwithira ikinye vende ne cibitari lefke hospitals kuruki kinye kwithira bakiwa tira motungata ogima bwa mwiri. Today we have a good blood donation camp which I wanted to ask to all the community people to come forward and to support the blood donation camp. So that is it, and which we are repeating next month again, which is on 13th, 14th and 15th of February, the same place. So I hope that you guys to coming to us to support, whereby we have a good critical cares, ICU, HDU, good operation theatres, which have all the specialty together in under the one roof. We have general surgeon, dentist, we have our own gynecologist. So I always that to say the healthcare in terms of the community is always the good things to have everything towards that on the ground, which now we wanted to deliver to the community on that way to support. So dia Burundi daktari munene wa cibitari lefke hospitals chereche magutano mbete kwithira kiwa kwino ni ubadhariki akaunti ya Meru na akaunti ya Meru akindi kuronetwa Kenya akenda antu witana mbere na mutaratara uyu ware tete mbere kwithira gitarire muno kiretithia bikibiki bara wite no bethirite bare mustaro mbere kumba kwithira bagitumira tharike nyingi cibitari ni chetu akaunti ya Meru na kinyangima. So of course you always never know at what point you'll require blood. It could be yourself, it could be a relative. But at one point or the other, there will be a time when someone requires blood urgently. So that is the main objective why we are encouraging the members of the public and any other person who is willing to donate blood so that at least it's in circulation, awaiting any need in terms of usage. There's a shortage of blood. I mean, for the satellite to consider, pitching a tent here, it means there's a shortage which they need to cater for. So it's one of the reasons why they are pitching tent here and why we are also, accepting to help government efforts in terms of stocking the blood banks across the country. Na motweka jange mugambithania tito augite muciari atheri komenyera mwana na njira iria yagirite ite kumania mumbire jwawe kana mathina jaria mwana uju agukurukira. Tuto augite aciari baria bari na mutugo juju batia bukana na mwangata jwa thirikari amu kuringana na katiba ya Kenya ya mwaka jwa 2010 mtu kiumbe ari na wathe na kubatara kumenyerwa na gutewa ta baria bangi. Ni miari gwa tembaru ni Sister Jane Karegi wagikarokia na Giatoru mukiri wa Nkonja arina nteto iji awathe tikirumi janji munene wa koti ya mawati tugishara na utariria ura mwana ura wende wina mawathe abati kwethira akimenyero na kwewa akiawe ta mtu ura ungi wende rira hakuwa kaita karamu mtu athari mwana ukariuho atebati ni kumota kana kumeneria na kire Sister Jane Karegi na kulikithimiarie na kuwa mwana ona abati kwethira akimenyero na moroto yo ni kuritana anaba kenda bomba kwethira ni bakwithithiria mantu yo bongwa. Mara nyingi unapata labda mtoto anazaliwa, mzazi anaona kwamba huyu mtoto labda hali yake ya kiafya, ya kiakili, ya kimaumbile ni hali ya kutoa changamoto. Na kwa hivyo haoni kama huyo mtoto anaweza kuwa na hizi haki zake za kulindwa inavyostahili alindwe. Kwa hivyo sengine unapata mtoto labda ameenda akatupwa. Ngugi yetu ni kuona ana baba bagukara bwega ibamenyeri bwega na we make sure that dignity yao is held kana ibajuka wao anto kirimanto jonte yato bathutha kuma kuria kuma kunywa kuma kubatetheria nikenda bomba kwa antu bene tumi ndene society yetu
mwana bejaga aja nontu bwa guthetherua either kuritanwa gwita either kuritana kuria bongwa either kuritana gwithitheria something ya manto jaja thithagua ne ana babange bakabainda barabatina tuthina ja turabena tu Ishara na kuakiria seri barabonde bethera betana ni bayukairwe talira kiwatho. Basi ile habari huja pale kotini, alafu tunaangalia kama tunaweza kupata wale wazazi, huwa tunaweza kuchukua hatua fulani za kisheria. Alright? Lakini kama hawapatikani, kwa sababu sheria ambao inahusu watoto inawapatia haki fulani, basi afisa wa watoto anaweza kuja akafanya maombi rasmi kwa koti, tutafungua file, alafu huyu mtoto tutatoa amri aletwe kwa taasisi kama hizi za Kotolengo ili haki yake ya kimaisha na haki ya kupata elimu iweze kutimilizwa. Muthia kirita mukana kira seri baba menera cia anayaba kana kubaitha bangi kubata kaita karaha kuwa musiari uroka watu aina mituo ye akayukirwe taliam. Wazazi wale wametelekeza watoto kwa hali hii, basi kuna hatua za kisheria ambazo ziko kwa sheria ambayo inahusu watoto ambazo tunazichukua kwa sababu yao. Nikiripotera MERU TV Ndemuri Yoembe Mbeta Mukiri Onkonza. Na tukiumantere tegembe nabo atongeria batharakane bore tobarite ngugi na barekane na siasa. Mubunge wa gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene na thombetie atongeria ba kaunti ya Tharakanithi baria bambirite kuringa siasa cia ithurano binene bia mwaka jwa 2027. Akiaria Pato na aririkeni atongeria baba baitheme na siasa indi baritire akaringugi iria babathurire. Pato na ugi bunene ariuga kuri atongeria bamwe bateritite ngugi ikuono maturene indi ni bakwenda gwitithwa nkathi, akiuga ngugi niyo igategwa kagita gakinya. Ariteji kiri uruguria bwa murandi jo wekerirami barabara ya Tumaini na KK Internet ya Chuka Igamba Ng'ombe. Nenteto irigwa tembaru ne mubunge wa Ekuru Njeru Ing'ara akigweta Pato tamutongeria muriti ngugi na akubatara gwitithwa nkathi. Ndagara wa Iguna arina shokoma Internet ya Tharaka. Ere mambura marama ruthigite makurugoria wekerarami barabara kuma Tumaini kuthi KK. Mambura mama magitongoria mwanya kuma kaunti ya Tharakanithi aria mujumbe wa Chuka Igamba Ng'ombe Mheshimiwa Patrick Munene ara munene akerombite kumeneria ntongoria tayari chumbite kwithura ikiambiria kurombeite bia gwitia nkathi na bando batiombite kwithura bakirutira kariwira amwe na kwithura kagita ga siasa tiga kinyu gitini gikurombwa muno ni mbigwa kuri marungamire ngavana tene wachutho karigwa atiri bai turathurirwe mweri muthiru ko mararikirie wira mana rungama uyu nau turi wa mwanzo metu kuni kwagira wa 19 thoni taruta uria munthurite tarunyaga murari andebeni mukindura August ukithikiria thai no Pato no rungamire giti kingi gikiurarombete na gikwabititie kwaregete kurungama giu kingi kogu antumetu antuma kumburia nga Pato karungama gavana angoka rutha indenu tenkinu thaino ni thachia wira Njeru Ing'ara orone msio gwandie Igamba Ng'ombe akere no gite Mheshimiwa Imurato agachagua mbegu ya antu bakaume kamba bakalimu chegoni wake bera kuri kimwana gita wa Patrick Munene Pato kiana Tharakanithi Chuka Igamba Ng'ombe nkwenda gukuria na inkoromba ndo nguri wantu baba kuromba itembo bagakura ngo tukawike mutona ukorwa na ndo baba nene sisi tutaka nyuma ya Mheshimiwa Patrick Munene kama ma MCA tumutetherie wewe yo kuruta tukiruta wetu tutongorete ngabana wetu muthomu wanjoke tuwafanyie kazi lele agachagua na President Ruto mari around kwa wengi megara magitwira kama gukuria Pato angate mjumbe kako korwa tu kama mjumbe rengi kako wenda korwa tu kama mjumbe rengi to mwango korwa kwe bantu bengi maswaswaga rĩu antu mengi makuthiũrũkanga uko bururi wa Chuka Igamba Ng'ombe takagute mwene mwamona mumerengetie to ya kuthongera Chuka Igamba Ng'ombe maburi kuthongera through Honorable Patrick Munene sawa no ntwacha gutwira nemba ya iguru ne iguru atwira nemba ya muburo ne amuburo atwira ne gatagati amwe nogu akariba bekatheria Patrick Munene no ntuboruti wira bwake
wega bo mheshimiwa Patrick Noe timu gota atire stareni kuri anyumbe bathurwo ngo bari stareni beterete monto mamba gukuthia thianga we no akuririkana kuratigire monto adia gatonga mbato ni mando bakagedata ninda amenyaga mukuru yaga turutira wira twamwita wa kithomo ende muntu no amabarabara muntu na twigire waruje itukana na ndebeto wanarega ndo bakuromba ite bibi nene ndo kuri ndo bakuromba ite kwa ukothara kanidi county arambirire njero ndenda kuruta wira na ndamwira mheshimiwa ruta wira nondo kura cia ngabana kana seneta kana bibi inge bionde biromba kwa ibyo bokagitata tibyo bokanenganira kura kuringana wira mtarutite na mukuru wana arinye wega muno auga na njoke twamunengere promotion iwe rwarute twethara kanidi county twinde mheshimiwa fanya kazi utikagwa timbo wino kuche kuromba ite gitinyo ga kurombera no wana kankorogithie kendo rugama gitekianga bara tukuthure atirika kitheria kathi na mbere kurutira gwira karibake mukandarasi urapeto gwira no kiuro kunengera kariba bango gichianjara lami eno namba gwikira kinye baria gwa chibo na baria mbere bagukwona twambiria banini ni bombia ikagitate ikaumira nonto bwana nyaga ni wiche gintu gitagwa continuing project thirikari irambiria wira ititiganagiria igekaraga mwaka onu ungi igekira ringi ekara mwaka onu ungi igagitate igekira rami ringi ugacha kwegwa ne lonchi antu meto tukaorganize bura lonchi rukamuvagwa rugachoka kule rubatie no lakini wira engineer tabadhali wira wa njara wira wa koroga wira nuonge omema antu meto ne moto wetere na ne woto metatu gwetole bareko ele kwa gune tukulomba tabadhali wira onu tubewe tutigachoka ona gatere muntu achete kwaria geruga kege tutekuelewa lakini ne kwa gukoro kazi yetu tutamaliza on 23rd of September 2023. Kwa hivyo tunaomba mwanakandarasi kama ataweza amalize kazi mbele, akichelewa sana amalize hiyo date tumewekea wananchi hapo. Ngeribotra MERU TV kumajuka igamba ng'ombe kaunti ya Tharaka Nithi erieto endagara waiguna gatumentere chia Tharaka Nithi kaunti nabo akariba murinya gicigo mbunge kia Beuri ni baciumirite na gukatha munini wa mutongeria wa nthiguru Rigathi Gachagua ni untu bwa itware yawe ria gucokaniria thiri na nguataniro gatigati ka atongeria ba kaunti ya Meru na nande akariba na gitio kinene ni bakuria atongeria ba Meru baombie mirungamo yao ya gisiasa neu bakangia thiri iria irikite gucokera ikiririkana ni nyuma ya ntitikano gatigati ka gavana wa Meru Kawira Mwangaza na MCA bawe na igeria ria kumweberia obichine na aria mbunge ya seneti ya tejaniria wendi bwa MCA ba na muthiene barageta ikaro Kathumba na DP Gachagua bia gucokaniria thiri na bionekana guciara matunda ndendo ma MC ngauka ijagwatanira Kawira monga batwitire nguge tutige siasa hii cia kuangambia bagwatanira batwitire nguge ntu jabatu na ndaja tukoya kuona batika tukona nda mochi wetu mwiri akona mbeca aki akona fasi ya kwaria atwata ndawa yariku na batige siasa cia kuangoro ariku angambi ibende na maendeleo ntu uro myaka gweta utu tikirwa nyuma according to me kuona kwetha kwina ngwataniro nuntu ingwitikia ra thina era aki I want fund na ingwitikia ni Gachagua nuntu deputy wetu ena able na ena capacity ya kugwatania Meru na gwatuika ntu bani batiumba kugwatana mwanka tha yu twakinya tukothwo ni signature to dissolve county assembly tucoke kaire kire kura nuntu tutumba gwetera kwira wafari wawili wakipigana nyazi ndio umia MCA na gavana bendelea kurwa umenye batu wananchi bande gurito tukaumia na ndiba gwatanire untu bakara beta ya kanyanga ibimentiria utimero takiendelea na batu romba ibagwatanire batengo ge bare amwe firia to that tucoke kurene kaire tutare antu bara bakomba gwitaniria bare amwe murungu ibwaga sana nuntu bagotwa mutongere taruto ruto imutongeyo rato twera gucwegi tarera aja buruku marara kibake gututiga ruto ndimwiri bwaga sana uri antu mbo mukinyira mwa kanya muringa i5 by the way atutethetie sana nontu bakwithira na kuona ou na gutuma thirikari cia county chithira chigwatanirite tukiaragia omo kethira tiruto thai utonyerete Meru county thai twithira twendu ene kurigaria so inko mwiri bwaga nontu bakwona ibwaga asainile Gachagua ngugeje ya kugwatania counties chikagwatanira ki MCS bakagwatanira na governors na ba MPs bakira bakiaria rwari rumwe ibwaga muno batukunje bakubariria batutukanete muno
Menyere antu bakwatanirite iro kugira kuna maendeleo. Indire antu bakaukene uthi maendeleo ya ariko. Batu twaitwe kwa confused no tokera thina cietu no tureta ki MCA akwire governor wetu nowe te very easy kumuona ikarugendo gakaraja makumuona na ndendi tokena no tubangu atono ejete itogo expect governor na MCAs bagaitanira ngugi bari amwe Nima thiri ni gintu kia batana tugacokia nkatho nuntu bathiri iria icokete ndini ya kaunti ya Meru nteto-ini ciona nkira kanya ga gwikia meruki no indi ngacokera na ingi inyingi iria tukubangirite mithene ya MERU TV ugoro bwana arua ukebaibira nicokerete Rwembo ni njira imwe ya gukatha na kwaraniria na Mwathani Murungu. Zaburi 98 kamustari 5 iriuga atiri inagireni Mwathani ndwembo ciako mukumia na wandindi na bumuinire na inandabia ndigi nyingi Sitire sine morimo zumuduku Yukorokete kansa na korona Yoragete mtume gurubakang'anana Igakai wababa koletwa mwenanie Oko kwara bandike inoka moko maleri Mega wakumwege na natia kunyige This is DJ Twishly, the Turntable Killer. Watanira na DJ Twishly ntuko chionde chia Jumatatu mwanka Juma kwambiria thaa 5 cia rukiri mwanka thaa 7 cia muthenya aja kwa MERU TV agegutarira turwembo twa gukatha na kuthathaia Mwathani Murungu ndeni ya mubango jwa The Wave Show. Jesu imoringyo byama kankobwera mbonete kyama kyawe ntuko ya narua Unamuinda nani? Nani? Unamtafuta nani? Nani? Jo tudhari maniru amwe MERU TV chionere mwanya. Oduna kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukurobwa miaka 12 kwinama. MERU TV turiaje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. MERU TV chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona ruririmbi rwa ntogo ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo MERU TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka mudhiana marija kuguna moko joaku.
Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na nthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairitha tukuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muchiari uturi churage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kiro kinyanirubwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarere gana antwa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituto watu nambacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa Januari 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungia chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Kanko gwate ugeni okaire twitana mbere na nteto chetu na tukitana mbere ni ati wandikithia bwa arimi mubango ne jua thirikari ne ukenda bakomba excuse kugunikana mboreo ya magori janthe ne bwetete na mbere ntere cha Maitei gicigo mbunge kya Bore kaunti ya Meru. Akiaria ati bo wa Maitei Anastasia Nkatha na kuria arimi bonthe bethire bare guciandikithia mbere ya ntuko ya Jumamosi kiumia giki kuruki Nkatha na marite nguto iria ikuga na gwetia mbecha ne kuandikithia aremi akiuga nteto ijini cha urongo na itena uma amugutiwe obatere kurita kinya ndururu guciandikithia chibo ujo nkurukina ririkeni ya chiari kujuriria mbecha cha ambasari neu anabao bakagoneka kithomone kakiwa mutegi arina shokumantere cha Bore romba kanya ka kwaria na antu bakwa ba Maitei location na onge ore okethirwa ukaigua kuma other locations ati registration ya fertilizer subsidized fertilizer forms ne bati kuregister kureo na turia kwe gukinya muthia twauga anto bonde na arueje ibaciumirie kenda bomba kuregister the willing baraba willing buru baumire baciandikithie nonto fertilizer je igatutethia anto araja na kunyinya mpara iria irio twaromba uria wina munda nkunga nete nkunga sublocation ya register uria wina munda ndongori sublocation nete ndongori a register uria wina munda Maitei Central pia nete Maitei a register na nkeburikanaia ati kweri form ici ne free of charge utekyo obaterie kurigwa kinyambi ciumerie ni buinde bwete obicine cia assistant chief bayome kwena ituo birato bangite aria bakethora bekara ndiguru
o are ugirite no tunandikite are akethirwo are ntuko kwau janarua are bare ure otigeri na ciumeria no ntuko ikwenda kuthira kwira antu beto muritire ngugi jwa obisi cietu cia administration kire chata cietu cia ngugi all the services are free are ake omba kwithirwa wire aua ene fee no baterio kwithirwa ukimenya ifi yai nkiuga mono ute fee ibaterio kwithirwa ichanja wa kire ene na batu tute ke form yu cia ambassador hakuna ute fee ire aua form jaizi cia fertilizer it is free of charge na ibwere so kinya gukurukira media houses na bauga this service is free kwa uogwa utebaterie kunjumuika kinya ndaikemwe guchwa kintu gia kuria form ira kana service ikonie fertilizer kana iu inge kwa u antu betu arabu getira batwe twethero twesaba kila mtu kunganania nontu itwethairwa turi bia kunganira bieto bira bitotosete ke misara na tutebati guchwa gintu kingi rutere kwa u kerieni kwebanira na corruption of any kind no tukinyagwa re munengera orithiro kinyagwe we corrupt katugeria gutethania kinya mbasalesi itujuriretie kwa u aciari nyabara batirojuriria mbasali still no cienderete na obisi ya mweshimiwa re ndikiri ne kuburia bwinda bwendere kujuriria mbasali baba tirojuriria bamaite baba tirojuriria banari bete bachokie mbasali ciamba entareki 18 kenda batetheka kwa akwe na tugita na mbere ni ati nabo abunge ba kaunti ya Meru batongeretwe ni Senator Kadhure Murungi ne bariongere obichine cia Minister wa Ukaria Bwandene na wathani bwa matura niwe Professor Kithure Kindiki muchemanio jujuria jogitikire muchine munene jwa Nairobi ni ukwariria manto jakonie ukaria bwa Meru na Kenya ngima. Kaunti ya Meru ni imwe ya kaunti ire cidhiritwe na makarika jawagagia mono ntere cia Egembe mwaka muthiru ni gwa kujirirwe mbitheko kathomba iria ciatigire akari kathomba batete uturo bwao. Na au ni onde kira gatanta kirinteto cia MERU TV ogoro no indinga kurikania nteto cietu no chithinga tere gukurukira rutero rwa Facebook